National Urban Livelihood Mission Kapachon Japan Difu Circuit House Conference Hall along zonal level workshop Kapado. Troxy Angdeng Karbi Farmers Association Amahang Ketek Arni Difu Joising Doloy Auditorium Hall along Katalon. Nilip Development Block Kaparlo Jopani MSC Constituency Angkang Long ni MGN Rega 2017-18 Abaha Kam Long Ekesom. Kardom Nili Kart News 7 along pen Durmi BP Lonarjikta Bertang Ton pen Difu Citizen Mission Management Unit Lapen Assam Urban Livelihood Mission Society pen Matijong Trok Arni Difu Circuit House Conference Hall along National Urban Livelihood Mission Kapachon Japan Zonal Level Workshop Pado. Karbi Anglong Autonomous Council Town and Country Planning IEM Rotonteron Pen Kangpu Zonal Level Workshop along Karbi Anglong Pen Town Committee near Cap Lapen di Mahasau Pen Kethom Town Committee Kiwom Saipu Chokamaratum Chatong Hampang along Munit Parni Do Kedo Lapen Kave Kaviatum Pensi Kaike Hampang Akisong Klang Ilo Kaviatum along Sorkara Sai Kapali Tek Henlo Rat Ale Pusi IEM Teron Ningji Keduk Kadurea Hampang Apan Kerap Avidia Towar Ke Sorkara Sai Amu Henlo Karbi Anglong Autonomous Council a Principal Secretary M. Hazarika Laso Alam Ningje Dampen Town Committee Kacharia Tumapan Asona Saya Potak Than Pachini Difu City Project Nodal Saipu Nipu Charan Datta Pen Workshop along Kachatong Ketekiding Abangpu Abang Piapan Ingtum Arni Pondet Api Project Officer Ruben Ronghang Pensi Workshop Athepi Alam Than Pachini Narlosuni Kapadua Workshop along Guwahati Pen Kewang Abang Puatum Pensi National Urban Livelihood Mission NURM Kapachunang Japutak Than Pachini. Troxy Angdeng Karbi Farmers Association Rajesh Tiso Aruatum Matijong ni Pai Trok Arni Difu Joising Doloy Auditorium Hall along Alir Alon Pen Amahang Ketek Arni Katalon Abirta Card News along Birtanang Pale. Sai katiki pen longle cherai kom lonang puate pi pen matijong ni pai trok arni alir alon pen Karbi Farmers Association amahang ketek arni katalon KFA ame pu pen lama ingtur pondet api rat ame pi padopon labangso amai along KFA ame pu pen rat ame pi kachari pon amai along aluhi sarpo aman pen EM Amar Singh Tisu chitong dun man peng aluhi aman pen langpher MSC Ram Singh Timu HTC Kongchun Bang Sai Singh Rongpi Pha Pangjang aluhi aman pen KFA BD Sar Augustine Kramsa Kachupha aluhi PFP Chunbang Gulson Bay UKSA Amepu Ratan Terang GGKSA pen Angtong Ing T pen Chenglok Break Jam Karbi Anglong Ahabar pen nang Chitong Dun Mayalong Chutiki Arada Tumapan Than Pachini Ponke Sorkar pen Warsai ke me nangkele ason anta Chuen Dun pen Ale Chipa Dudun Lona Lapen sai katiki henlo ichithe ili sai jongsi tiki ke lapen claim clip bulote ili reng un e lasi katiki ke claim anat ili ansuse paprang dun lonang pusi than pachini pon Karbi Anglong mane jothestho mati ase aru matio ji logale etu mane ajate tiki sitame mane chorche logale sitame mati lasi neto mane konsila hin lapen Karbi Farmers atau jalang rapet si Neletum Karbi Anglong kiduk kelat cuti kira teman papa perang pone panetum klaim pon rapet. Upper Diopani Moikang LP School Baliram Ingtiarong along Matijong ni Pai Trok Arni ada por pai kep apor pen longle ke pachiklam ponjia phan tangka sikalak isi panong ponsi sai ke deng ponjia phan Diopani VDC Chairman Sonjit Lek Thiari deng pen sai ke claim pangcheng ponlin. Labangso asai ke claim along BJP Local Committee ame phu Subhas Kro Chunbang Nondo Ingti lapen labangso asai ke claim pon along RD Kipidun rong asar Ram Singh Lekte Mohori Ingti pendang lok penang an ke thegiding atum chitong dun rinti anerlo por phai krehini apor malom pen balizan be arong along ta water harvesting asai Pandiopani MSC Mukut Mohanto pen long ek kesom Labangso asai along VDC Chairman Sonjit Lekte lapen Local Committee ame phu Chunbang atum chirap chitodun Longni adimalong Nilip Block pen kedeng pon asai mesen pen ke claim ponji aphan MSC Mahanto lapen VDC Chairman Lekte atum RD Doklong pen lamjai pon Deopani MSC Constituency Angkang ke paching Thurji aphan dode sangse pen sai deng pon bomlo non prabjin pen upper Deopani pen balizan adak mesen ka chelenga tawar pi aphan long e sompon po
Lason si LP School doan along ta paisong ki pipon edji aphanta sai dengpon bomlo pupen chenglok penang an alam chithan chimun pon. Mohong di Jualong Rural Weekly Market Matijong ni Pai Truck Arni Kangpupon Weekly Market Kangpupon Amayalong SGB Mohong di Juapen Danglok Penangan Arada Tung Chetong Dun Pusi Perangke Pen Kat News Along Bertanang Pale Hiti Kangpu Kecheng Arni Ongdung Hiti Kidun Arada Tum Chetong Dun Pusi Bazar Committee Amepu Duras Jigdung Chunbang Kisalat Jigdung Atum Pen Perangke Atum Angno Pachini Dun Lapen Alang Litum Pen Labang Soa Hiti Kangpupon Ia Teke Non Malom Riso Ejang Atum Boreng Awar Saika Ve Atum Apancho George Lang Adim Kitik Pi Pusi Ningje Lapen Labang Soa Hiti Along Penang An Ahormu Kejor Kelan Pon Edjia Pansi Bor Ipon Po Lapen nonta kenang sot blanket pe choy karbiahan kasu harlung pendanglok penang an kenang sot ahormuke hithi nangidun arada tum longpon lopusi bazar committee ame phu atum pen than nang pachini dun আমি ভবিষ্যতৰ নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে আমি তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা তেওঁলোকে নিজলৈকে স্বাৱলম্বী সেল্ফ ৰিলায়েন্স তেওঁলোকে নিজৰ ইয়াৰ গ্ৰামীণ যিটো ইকনমিক তেওঁলোকৰ ইয়াত স্বাৱলম্বী হ'ব সেই আশাৰে আমি উদ্দেশ্যৰে আজি প্ৰথম আমি মুকলি কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে যদি ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আন্তৰিকতা যদি থাকে মানুহে নিজৰ যিটো বজাৰ কৰা বেহা ব্যৱহাৰ কৰা যিটো অভ্যাস যদি আমি তেওঁলোকক মানে আমি তেওঁলোকক জগাই তুলিব পাৰিম তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ নিশ্চয় আমি আশা ৰাখিছোঁ তেওঁলোকৰ আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'ব আৰু ভৱিষ্যতে আমাৰ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা লাগিব আমি কিছু চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি ইয়াত বহিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পৰা কিছুমান আমাৰ সহায় সহযোগিতা লাগিব বুলি আমি বোধ কৰোঁ KPLT Asongatum Sarkar Pen Hili Kacheap Ington Det Aphi Matijong ni Phai Pho Arni Hamren Pen Kilometer Plikep An Kahelu Rupum Ahithia Long Rat Amaipi Paman Ponsi Alang Litum Akimang Non ke Klembom Lapen Eprang Karbiang Long Arada Parman ke Klem Kedam Ponji Aputak Klardak Pen Rat Angno Kejai Padupon Anerlo Porpai Hinia Pormalong Pen KPLT Vice President Resim Signar Pator Pen Gichipahem Phupon Amailong KPLT Chairman Dondri Kramsa Alhi Sarpo Man Pen Chitongdun Anparta Assistant Secretary Songriso Kronihang Legal Secretary Kumar Sanube Home Secretary Songsar Kathar Joint Secretary Sai Ding A Pro Solangdo Ingti Publicity Secretary Resim Kronjang Lapen Commander in Chief SJ Jangatum Chitongdun Labang Som Mailong Room Home Ahawa Rong Sarthe Sorkari Rong Sarthe KCS Ratcharia Songja Lapet Ongdung Rong Rat Atumta Chitongdun Rat Angno KPLT Chairman Dondri Kramsa Pen Kivang Jilang Arni Karbiang Long Hemprek Aparman Pranmur Kachipiang Dengli Nangli Rock Pusitami KPLT Pen Kachisong Ingtonte Lasila Solong Rat Atum Pen Kachirap Kachitudun Pensi Chun Unji Puta Alang Lipen Ningje Perangki Angno Publicity Secretary Resim Kronjang Pen Kaningje Atenki KPLT Pen Suri Hinira Krip Lianingkan Assam Government Lapen India Government Apan Pinpur Alukipi Atengsi Karbiang Long Ahem Prek Long Litiki Kachisong Ingtonte Rat Atum Lapen Song Doan Atum Ta Kachirap Kachitudun Jia Pansi Kachuningri Padopon Nilitum 2014 Inkora ke Thongmarni Assam Government Mate Central Government Pan Memorandum Kipia Tengpen Nilitum Pan Kam Pachun Pinangpo Lapen Nilitum Kemang Chun Chitik Nilitum Kachasong Tomte Karbia Khai Nilitum Visi Khai Kang Timpenak Nilitum Ta Indian Constitution Along Ketok 244A Nilitum Ta Kachelong Ningja Raido Nasila So Arada Tengpen Nilitum Hempe Kang Tim Long Letike Nilitum Kachasong Tomte Lapen Karbia Khai Karbia Rat Manghunang Ne Nilitum Non Government Pen Kaching Kiblo Nilitum Helikaman Kachipilo Punang Nilitum Mathanang Ne Nilitum Kachasong Leng Petike Nilitum Chesong Bomji Lapen Chesong Verjilang Nasi Doan Karbia Rat Sidame La Solong Hempe Kang Tim Kelong Ningya Pan Jakong Horang Bidi Sore Lapen Political La Song Ratcharia Song NGO Pen Danglok Kapre Song Tame La Soga Chesong Long Jakong Horang Na Chipidun Pansi Nilitum KPLT Asong Hinden Tame Juniri Johang Pon Nasi Ning Theloje Doan Karbia Khais Tame Nilitum Long Jakong Horang Bidi Sore Nang Pidun Poposi Nilitum Hinpen Ning Thelo Pinikat News at 7 Bertabang Kalapon Kangton Pon Iglo Lan Igbom Hakat News Channel Dome Thakme Kurwang 2